pathian thu mun ni mi ka chia ranga chuan trong trai na hun ka manga kan tran kan soi hong tuina soyanga kan ti chho mo mai don ya Genesis bung khat chang somni pasari atonga somni pariat na ti chuan pathian in ama an puin mihring asiama pathian an pui nge in ani asiam ni mi pa a le meichia a asiam ani tin pathian in an ma ni mal asoma pathian vekin an hena chitam tak thla a lo pungin le lung hi lua khat ula in thu thu in omti ro tuifin riata sanga chunga te chungleng sawa chunga te thil nung leya bok vakakal zong zong chunga te thu nei bok ro u ati a ti le kolosa abung khat chang som pangana le som parungna ani chu mu thei lo pathian an pui thil siam zong zong a piang ma saber chu ania ama a chuan eng kim siam ani a vana omte leya omte nen mu thei lo te nen lal thu pha te po ro rel na te po lal na te po ta tur boka siam ani ma ta tur boka siam ani tini pathian ma kunin tong trayang lal pa zaina hun tramin peleta a bcm be rual zan kan lo thleng le ta zaina hian din thale na thil siam te tan ti kan zu don kan soi ho don ani kan thu soi tur te khoi takin langin min siat puin mal mi som sakla zan hin hun kan man tu zong zong ikuta ko lana abul atanga to thlangin langin alpa khoi takin min suaila he program kan man min ti boy thei sang ipingin kan do dala internet tha te ko kan ma mo a tiang chuan kong sang in fin na thinlung te kan ma mo a kan thu soi tura te midang te ril ruhliam emo midang te poi soi zong ni lawa kan hlok tlan pui thei dan tur anga thu soi thiam tu te point khoi takin mimal tin te min puila abul tanga to thlengin kan zinga khoi takin tharawin min chen chilin min om puyang che imal somna kan don heng zong zong wang te hian lom thu kan sil che a khoi takin nang min soi tu lo ni zelang che mangai wang min chandam tui fa pa isu krista mingin kan dil che amen 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 Tekan putan ya. Upa ania ni hiu laksan lua zatang ania Central Church loi ya kan soyang kan hi asap se kom tak ania ni hi Indian Forest Service ania IFS upa kasi ngami ania officer sonong tak mai le viet tak mai ania ani he na tangin tu kui soi honna kan ngai thule to ania ni po hi ni zanang thowa expert tur kan nia angai nom bio tura kan ngai ya tuna putan te lo soma le kalome rongbol pui du tak te hi voina hun zanina hun thatak mai min han vo kalom tak mewani tum ang takero chu kan sei phok chuak phalo pal mai theya kan hostina ai mi introduce ang khan coming to laltan lua za thang ani a Central Church aizola kaloi mek ani zan ina kan thu sei tur he tlaya khanin ka han ti china kanupui kapula ka thutira ka sei zo ma kan minute somli panga I mang to nia atia chu wang chuan karon po chiat de nual mai thei boka tikhan karon screen share nga chuan tikhan alang thei em lang thei ten kan slide show le anga local thuk de ne mo tikhanin chhotan molang thil siam te ta na din thar le na ti beirol thu zir pasari na zanina kan zir tur hi ziap tu reverend b zir sang lianani a chair tur te hi
YouTube lam le TV lama te po kan mu to tho o me marka le rom hun ka lak tam lo nan heng hi kan share to theu tho o ma sei ho tur te po ti khan a to pa kan ron tar lang le don tho anga he kan zir lai bu ziak tu hianin a bulletin na tur introduction toy fel tak mai a pek nuwa Bible thu atangi min kai lu ta zir lai bu bulletin na general takin pathian in thil siam te in eiton turingot in min siam lova chu chu pathian ril rupo ani lovani ti a athle mai thil siam tin reng te in mamo ton symbiotic relation kan ni na te ron sein ta chuanin ecosystem ti chiat ani chuan mihring le thil siam tin reng in an tuar tlang vekani aron ti a ani na thal khalin ti chuan beirwal thu ani ange in bible min han ruai lut nga la anei tu le enkol tu turin pathian laka abo chiat awangin leipum puipo an chedongin a om ta hiala eden huan bo chiat na kha tiang hianin manei zara ada khan an bo chiat awangin leipum puipo an chedonga a om thu min ron ril bok ani ti chuan ecosystem aron soya wang khan ecosystem hanti ri ta ka chuan enge ecosystem hanti akha mizo tongin tiang hianin karonda chuak ecosystem chu thil nung tin reng ramsa thai le an chen na mun nen in mamo ton in mamo in phuruk ton anin kung kai na hi ecosystem ti in mizo tongin karonda eden huan kha ecosystem forest ecosystem anga kan ecosystem ani ta chuanin ecosystem a chuan thil nung le thil nung lo ainin tok sira in mamo anin chom tona thil nung ho chu ramsa te sawa te ran nung thing pangpar le thil nung lo abiotic hawa chuan tui le boruak khang tiang thil nung le thil nung lo ho kha pathianin in buk ton takin asiama chu eden forest ecosystem a chuan pathianin in buk tonin asiama hengzinga pakhat po ti chiat ani kha chuanin kha ecosystem kha alo buai don ta ne ti chuan kha atma omin ti chuan khovel lo chemek zela kha data mangin aron soya chung data te chu kan sei lowanga mar chu Mahatma Gandhi na athu aron thu sei aron ku ta hi kan chen na khovel hian mitin mamo tok min petheya ma se mirhing te du amna ero aphur zo lowani ti hi arot kuat om tak mai ron kuat fu chat hle mai chuan ecosystem buai achu tu ten nge tuar berang ti po ram re theiten kan tuar beranga in vena le in enkol na tlak chama wangin ram re the piang in kan tuar na berzelang eile bar ahong na sa ang ti te tiang chuan ti chuan ecosystem a chuan pathian in engkim in buk tok taka alo da vek ecological balance kan ti akha khami kha kan han in le deuh hlek anga chuan forest ecosystem hi chi rang a oma tuile khomwal ecosystem ang hianin alian pui in a then thea e khomwala po forest ecosystem te phulmun ecosystem te tuya po tuifin freshwater ecosystem khang tiang khanin rang kha a oma forest ecosystem be ka hi han soita ila chumi chon intinan forest ecosystem a chon kan soita khanin thingte thaite anung le nung lo hawa kha chu in buk tok tak khan pathian ina da chumi chu ecosystem a chu kanvati buai chuan intinan thing kha kan ki nem lutuk ero thing kan ki nem lutuk chuan tuina alo tle manga khai chin na tur lei tha akia manga sikle sale hun bi abuai nuai ahong telanga
sawa ramsa thil nung dang an lo tlem anga chung tiang chuan in thlai in thla chhon dan alo ti buayanga ramngo chevela kan thlai chin na hmuna chuan natna le hrik laka an him lowanga kan thlai tharte an lo tla hiam don ani khang tiang ti buai kha chuan kan ziak tu hianin thil siam te laka kan ril ru ti te aron then le a tha thei hle meya Christian kan ni ma a thil siam te laka kan ril ru put mang te Christian kan ni nu a kan ril ru put mang helai hi han siar ka du deuh bik nge a nungcha te hum hal konga sarkar le NGO lam malak na pia lama hi chuan pathian thu atanga kan mo phurna ani zia chian na tak tak hi kan la nei tok lo hle atia adik hle ani pathian thu kan sei tamna in kan thu sei le in zirtir na konga ero thil siam dang te hian mun an la chang tlem hle ati a hei hi lo chin chia de ubik ila pathian thu kan sei tam ang hu in kan thu sei te reng hi mi hring centric mi hring che vela mi hring tan de kan soya thil siam te tan hian kan sei tlem hle ani ti hei hi atopa sei ho na thu a po aron luang khom tel tiu sela athak karing chuan bible zirtir na a ti chuan leichung le chungo thil om zong hi lalpa ta ania khove le chunga cheng te nen hian mi hring te chak unilovin thil siam dang te po pathian chung kwa an tel ti te Leviticus Moses law aron sei lova kumruk chung chu thil in ching anga kum sari kum ero chu ram chol der na lalpa hinga chol na ani ang ilova bu bal iching turani lova igrep kwan isat no tur ani heklo ti te hi Mizoram a po hian hei hi thil ni dan tur dik tak ni in alanga hei mau tam kan thina kumsomli pariat kumsomli pakwa a mau atam thina hei hi mau tam theology kative maya mau tam hi hei eka azia ka kan hu ang khan sangkhaza riat somruk pani sangkhaza kwa somkwa pakhat sangkhaza kwa somnga pa kwa sang ni pasari ate ania thing tam po tiang khan thing tam le mau tam hi atlang pui thurin kumsomli le pariat li kwa somnga a hian tiang hian interval mu mal takin a om thina ni hei hi ani chan mau tam theology ka han ti vete ngut na chan chu Mizoram mun som za a somli le pali ve la hi mau in aboa chu mau muna chuan kum somnga zet mau an lo om to kha chuan an zung kha alo try dar na sa em to a chung tiang mun chuan in le kha alo he ve to ta mau kha lo thi rem seng chuan mau zung om na zong kha alo tro iral tanga chuta chuan in boruak le tha nitrogen ho kha an han fix tanga hei le kan han let ta a kan le na hmuna chuan in boruak chotha kha li chunga an luta a khaina angi ang khan mau tam zung om na hmun kwa a khan boruak an lo lu treu kha chuan kan ram kha alo tui le don ani kan ram kum somnga zet mei mau loadinga kan mamo tin reng kan man hnuwa mau zungina le an lo ti disturb to hmuna khan le tha lo lut lenga chu mau tam theology hi mau tam kha avain achengor ngor tin ani lovin le tha min petua tan khan atha em bokani ti te kha kan sei tel vele ram du ani kan har chua atrul thu mizo tena kang mei kan ti chua na sajia forest survey of india tanga kan mu thin anga data kan mu thin ate po aron soya alom le ani ichuan kha kan zirlai bu kan han sei thuak nita se zirlai bu ba ka hian zirlai bu hulami kha kan ron vele anga pathianina thil asiam interval hi genesis a kan hmu a ni khatna leile van eng thim chun le zan ni ni na a boruak zau tak ni thumna tuifin riat le khomwal thai thei thing
nilina ni thale arsite ningana tuya cheng nun na nei le van bo ruak leng chi sawate nirukna rannung te ramsa te le mihring te ania nisari na chu acholani heta hian thil siam anti hian pathianina asiam zong zong chu ni khata tangani ruk inkar ami a hi thil siam chu ani a Bible kan mu angin khovel om zong zong hi pathian thil siam vek ania maro chu kan zirlai a thil siam te ti zan ina kan han sei ho tura chuan ramri kalo kham ve teringot me a ke ma thu in chung tiang thil siam ti te chu leilung boruak tui ramngo nungcha le ramsa te khang tiang khania hei hi thil siam te ti a chuan hemi a hringa karon zia bi khowa hi kan focus tura da taphot ila ti chuan din tharle na bible kan hu chu thuthung hlui a mun thuma samuel pakhat na te nehemia te jeremia te kan hua thuthung thar a chuan din tharle na ti tlupui tongkam siam tharle na tin galatia le tita a kan hu a kan thupui thil siam te ta na din tharle na ti khan thil siam ti le din tharle na hi kan ron seya mi hring le ke mani tanga chuak kan siam chopai chuan din tharle na tongkam tlupui heng tiang hi reformation kan tiemo transformation kan tiemo heng hi mi hring le ke mani na kan thil siam te hi chuanin ahman thei via wanga heta zan ina kan sei ho tur thil siam tia kan ko tir leilung boruak tuiram ngo nungcha le ramsa te hantia hi chuan din tharle na tongkam tlupui tho hian kan hlo to ngai o tir le na nei let le na ti tongkam hi hemi pathian thil siam te han a hi chuanin adina vadin tharle tongkam ai ma in ngai o tir le ti tongkam restoration a hi hei hi mangzok kan riru po in kok zok ta sela a in tlupui thowa kan ziak tu khanin min lo the thiam sela hemi pathian thil siam te kan hanti nungcha le ramsa ramngo hetiang hemi atan bi ga he chuanin ngai o tir le na tun ma a din hun thataka a omna mun khami a ngai wa o tir le na angjong khan karil ru a chuanin alo om deu ani chuan hemi pathianina thil siam thil ni phung reng reng chu element thil an ni vek maya khovela thil om zong zong hi element angin kan han sayanga atam zong hi englai po in angai reng ani hi oi lo de mai theya pathianina thil siam element a hi angai reng ani a leilung boruak tui ramngo nungcha le ramsa te zan ina thil siam te tia kan han ti po hi an tamlam chu englai po in angai reng ani a amaro chu an tamlam ngai reng ni si khanin ani dan form ran ni dan form rana chu alovin thaka kantana tangkai le tangkai lo te kantana i poi sei thei te chumia chuan kantana tangkai taka po kha kantana tangkai lo wa khanin alovin thaka hemi thil pathianin na asiam element zong zong te a khovela ani na ngai renga om hemi kan han sei na turai hi chuan the law of conservation of mass hi pathianina siam te anglai po ina tamlam hi ngai ni chumi kan han sei na tur chan entinan leilung te po khovela atamlam ama sa chu pathianina siam tirata voina hian ngai renga amara chu leichung lang hang tha te po kha he ta tangin kan thlai chin na tur mun kha alo luanga tuina kalpui ta a mun danga kan chor thei lovin mun danga avain om ta a tin boruak po kantana boruak tha kan nunna ta na poimo oxygen kha a lo hi pral tu tur ramngo lo tlem chuan ramngo kan lo ki chereu chuan ti khanin thil danga alovin transform le ta a chu tiang chu amaro chu ama kha chu a element kha chu angai rengani tin tui te po hi pathianina asiam dana tui om zong zong hi englai po in angai renga
amaro chu tuya hianin form chithumin a omta a sakhat le atui ril le boruakin chumi a chuanin solid vur angin kan hmu a tui ril angin kan hmu a gas tui hu a chu kan hmu boka hemia hianin forest ecosystem kan va soila ya khanin ramngo in tui van ro tui hetia tui hu a omkha ro angin alo tlata a ramngo in alo hi prala luya tui fresh water lo chok tu rakha ramngo kan lo ti chere vek chuan tui fin ria ta luya tangin ti hianin aluang ral ta veka chuan form salt water a khanin an chang tam ta ani chu tiang zel chuanin kan ecosystem kan va disturb a kha chuanin khang khanin atam lam chungai reng ma se kan ta na tangkai lo ang khan khang tiang a kha an lo ta thin ani chu tiang zel chuan til dang po ani ang hei zan ina kan zirlai min zirtir tu YouTube lam le TV lama kan huwa khan climate change te po kha kan han hu a climate change ti hi chu atong kam tun ma in global warming te kan tia tu na ai huam zau de uzokin climate change kan lo ti le a khatiang khan engpo ni se global warming kan tia ne mo climate change kan tia mo hei hi khovela hi chuanin thil reng chu pathian ina min siam punga angai reng kan ni lowa in change kan ni kan in change renga pathian thil siam te po englai po in a in thak dang lama amaro chu thil kan vati khoi poi khanin a in thak dang lam na kha ana sat le lutu khan chu ta chuanin keini mi hring te tan khan ramsa te chuanin an lo tuar the ni mei the climate change te chu keini mi hring te kha tuar na su tu zo kan ni awangin ka climate change ka keima ni mi hring ina mi hring induce human induce awanga ni a chumi climate change lo om tamtir ber tu chu greenhouse gas kan ti van boru ka tui hu te carbon dioxide te methane te nitrous oxide le hengtiang ozone ho te hi ani a hengtiang ho zong a hi ka alo tam chan chu fossil fuel an han tiang chi kan motor khu le lung al thei hal le ramngo kang thil tul lem lova bolhlo te po kan hal mai te hemi khu khanin heta kan atmosphere a borua ka kha min tuam tu borua ka kha an han ti cha ta a ni engin aron kaltlang theya alet le lam tur adang bet sia chuwang chon kan khovel kha alo lum ta tial la chuwang chuanin he heng tianga te hi mi hring te na greenhouse gas te po kan van borua ka hianin kan han check khol tama wanga heng tiang te hi tuar kan lo ni ti chuan ramngo ina min pek a hi ecosystem service itimayang hianin Mizoram hi kan van nei khop maya pathianin kan omna turam tak anga min lo da ni in ka hria ramngo engkim deuh tho omna ramngo nung tak mai dynamic forest min hualvel khuwa chu omma se min hualvel tu ram reng a hi anung tha em a thil chi rang a biodiversity akha nung tin reng akha atam ani entinan Gujarat angate Rajasthan angate chuan ni ila ke ni chu kan lo re thei sia ramngo a thailak turte chomhelak turle thil dang te po kha hling mun ringot ramngo a kha chuanin a omdon lo ke ni chu rama kan vakal leka aidu sem tile mo mau tuaye mo chingi te mo thil rang akha lo lak tur kha kan huzela chung tianga chuan ramngo ina min tek thei economic service le suma chantir lo chi ecological service min pek a hi atam em pathian thil siam ina service min pek a kha chu te chu sum chang thai chi entinan thing zai ate maute theira te kan bazara kaltai la inrini tu ka kan chin ha ni hau lo ramngo chuak economic service kha tam takan mudona ni tun lai pe chuan tam ber chu mau tuai mo ni ang thala lo nianga aidu tumbu khatiang ram thai zong akha kan chin ha ni lo kha khang tiang kha economic service kha min pe ani ramngo hian tin sum chang thai sum chang khet sum chang ve thei suma kan va thiar tel ni lo boruak thiang him te tui na te lei tha te
khai in tha chon natura khang tiang pheng phelep le savale khuai tena khai in min in tha chon tirna mi ring in laboratory a khai le khai in tha chon tir donila scientist pakhat roina po ato don zia a thlonin khai te hi pathianin min in tha chon sak tir ta a khang tiang zong manakha aman hianin chut aharviawa amar chu chung tiang ecological service ecosystem service support chu tunlaya chon mithiam te hianin an chut na sa a chut dan thatak awma chung tiang a chon Mizoram ina ramngol lutna a poisa in zanina hian ka screen a kalam lona a professor H ram hing lowa uparama ram atel ve in karinga hi puramate valuation ani kan forest ecosystem hi Mizoram ramngo lut zong hi kum khata asuma minpe ka hi tiang hian an ron chuta goods and services ramngo ina ape ka chu thing zaya hian kum khata cheng nuai sing khat le pasari thing to a cheng nuai zanga le panga rancho a nuai zaria le somthum pathum ka tiang zelin boruak kantana boruak thalo zok itime ang carbon an hip lute carbon an lo store na mante leichung lang von that chung changte chi in kha chon na khang tiang zong kha a poisa a value in an han chuta Mizoram University chuan kum kata Mizoram ramngo ina poisa lut zong min pek a service a pek hi cheng nuai sing ruk le sangkwa zathum som pasari le sang sari chu tiang chuanin an chutani heta hianin parameter som pakhata uma heilo po hi ramngo ina ape ka hi a ipke dang po hi ala thei viau mai thei bok thei hi kan mithiam te na Mizoram ramngo hlutzong an chudan ani chuan nung chahum hal chungchang te po engwangin nge nungcha kan hum halang kan momo wangin kan chawatan nungcha ti le ramsa ti hi tlemin seidang lam deuh ila nungcha ramsa chu hey Wildlife Protection Act rachon schedule 1 atanga schedule 4 in karami ramsani na nun character nei ho te khan ti top mai ni nungcha ani ve thungero chuan ramsa te le thil nung dang zong an chen na thing le tui khang tiang te po khan nungcha ati thlat mai ni nungcha chuanin thing te po hi an tel vek ani chu ta chuanin chung tiang ramngo nungcha hum hal hi engwangin nge kan hum halang kan chotan kan momo a heng tiang hi khi hun seina hun kan nei tam lo palang til ho oma chotan kan momo a dam doya tan kan momo a tina kan fossil fuel le natural gas zong po hi nungcha chua ko vek an ni a kan pe paratan kan thom no tan ma ni inti limnan engkim matan hianin kan momo te an ni tin India khwale tui kan ni awangin mi hum halahi kan ti nge turani a mi in my right anti dignale chanvo ti hi an rem ema chuti lai choni kan right kan riat viu lain duty om ve a chung kan duty te chu Indian constitution hianin a inziak veka state ina ati tur ram chuan min hual vel tu von him le ti phui suya ram ngole nung cha te hum him atum ngar tur ani anti article somnga pakhat e a chuan mimal ti tur ve thung khwale tui chuan khwarel ram ngo lui dil le nung cha te ven him le ti mason le an chunga ngil nei hi ti turani nung cha hum hal ringot nilovin an chunga ngil nei compassion po kha Indian constitution hian mimal tinak ina kan ti tura min thu telani chuan ring tu kan ni awang po in nung chahum hal hi kan ti om takani bible reference tam tak kan mu ang in hial na hi a om thina wangin
thil siam te chunga pathian thu pek bible la lang masa chu kha kan sei to a pathian in an mani malasoma pathian vekin an hena chitam tak thla a lo pungin leilung lua khat ula in thu in omti ro u tuifin ria ta sangha chunga te chungleng sava chunga te thil nung le bok wak kal zong te chunga te thu nei ro u atia ta hian kan thu ramsa te nungcha te chunga thu nei na man sual na an chunga hleilen na hi akok lawani Genesis bung ka chang som ni pakwa po at dot le chia khan kan en chuan pathian in cho atana min pek chu thai ani ta hianin ngai dan mizo tam tak zinga ngai dan hi ramsa te chu pathianina ei tura min pek alom ti tran chan tlat hi an ve boka Genesis bung kwa kan ve en chuan bung kwa chang hi le chang thuma khan chu alo chia renga satin reng le chungleng savatin reng chungte le ya bokwa ka kal zong le tuifin riat sa zong te chu in kuta pek an ni vek to thil nung che thei tin reng chu in tan ei tur anianga ti in thil nung che thei tin reng a kha ei tura khan pathian khan ape ani amaro chu hei hi apek chan ni anga lang chu Genesis bung kha chang som ni pakwa som thum le Genesis bung kwa chang khat tu changa kan va khai khin chuan mi hring te bo chiat na awanga pathianina hei hi ati ni inalang mi hring te bo chiat na wangin tui alo liana tui le tani a no vati chung an lut ta a khovel chu tui na chi ma khai hring ei tura om lawa chung huna chuan pathianin hei hi ramsa te leya bokwa ka om te kha ei aphal ni in chut ani a hei hi bible mi masale tunlai bible milar bible kan mila calvin te mathu henry te chuan an thlir dan ani a pathianina ei tura pe khat temporary permission chogani ati mathu henry pe chuan ami hring te khanin hemi hun ma a hianin thai chu ei lo khan ramsa te hi an lo ei ru zeu to anga chu pathianin anin sup thei chuang si lo pati hianin ei tur hi in ei turin ati ani ang te po chu ngai dan siam na pakhat ani ve thowa hei nu le pa te thil kan dila fa ten poisa kan nei lo chung thil min dil ta kha kan ti kan pek ang deuh hianin pathian hianin ramsa ei hi min phal ani mai the ni ti lui phal ani lo point temporary permission chau po ani mai the ni ka sei zo trap to kan rama hian thil hi kan nei hlu ve khop maya thil pathian thil siam te ti ami hi kan ram hi India ram pumatanga chu chuan 6% emo chau hi kan bo a amaro chu biodiversity hotspot an hanti nung tin reng mun hlu ti hianin atung kam hi ka handa ve ngota minzom puyan oma minzom puilem lo pon oma biodiversity hotspot a chuan thil nung tin reng a kha a house em maya India rama hianin biodiversity hotspot hi mun li oma khovela mun som hi panga keini Mizoram po hi Indo Burma region om kan ni a mun khatami kan ni ve ani ta chuan Mizoram kan ram sanei ho reng hi oriental trade an nia India ram khulam pangwai phai puina an nei lo hi atam em heng kel ralte ke sente harbor samang hau hu dor hanti hote abi takin kelral phei hi chu dampa a khuan khovela pakhatna kan mizo te pakhatna kan ni ve India rama pakhatna kan ni ve na hi kan survey pakhatna ni te HIV pakhatna ti te mei tobacco muam zuna saber hanti ate kan ni amaro chu kelral bi ka hi chuan India mai ni lovin India vai phai pui lam khuan an nei lawa ke ni hian in kan nei ya Thailand hey ram hun khata ram square bia square 100 square km bia la hian engzat nge om theyang ti study kha lo om ta a chung tiang chu ecological density an ti a dampa a khuan ram square km za zela kelral sakei chikhat kelral hi panga 5.28
anga chu tani Thailand rama a tam na mun ain kan nga zo kani hei hi chu hei sakil sahel chi te hi Mizoram a hian ramjim te tilovin kan nga ve em ya India rama hian sakai chi sompanga a hianin Mizoram a hianin chiriat lai kan neya savom po hi India rama chili oma hianin chini kan neya chutiang zel chuanin heng tiang sahel chi te naw samai tha phivok saram safia sarivai thun tlumpui tlumte ngarthing on zobuang zamphu saphai ruang heng tiang heng te hi i kan nei ve tam em ram treu te tilovin khovel mithiam le scientist te na an chut na chuanin a biodiversity la ya kha thil nung chi nga akha ram hrisel an tia chu ni a chutiang hunami chu Mizoram hi kan ni ani heng tiang hi tunma a kan thalak lui ani a heng hi keite an ni a heng hi ni china ka sei kelral kha ani a helaya achung veilam pangsirami in mu phei kha chu arai pur khop meya hei hi dampa a tui kuk helina Mizoram mi an kidnap prepa mandal an kidnap khanin hemi thalak te hi lo lang ve heng hun lai hianin camera trap hi kan kam na se meya ne tuna pon kam na sa thova chung hun lai ve la kan thalak te khani a heng lai mi hi ngar bor le ke sente heng tiang te hi India wifi puina an nei ve lo ke ni ina kan nei ani a tun kan let le lok nga hei tiang i kelral te tuna karon so che hi kelral ania clouded leopard chuan achung jok hi ngarbor marble ketania hnuai jok hi keisin ani a hetiang te hi India wifi puina an nei lo kha ke ni ina kan lo nei te ani a heng tiang ate hi an chen na mun kan ti chereu ze chuan din tharle tilovin an chen na mun akha restore la an population ate po hi kan restauranga heng tiang hi tourist attraction tan te po a pathian tang lo point sumle pai zong a po apoi mo em ani ti te kha karan sei do heng selete sajuknu farwalte khang tiang kha man mo teu karan sei pur le kan sei ho tur point te heng te hi ni a ti chuan khang ho kha zan ina ka han sei thei te ni se kan host te kuta let le sila kalome